Participana dos com Jesus. Nos participamos por Juan 16, versículo 12 e 15. Jesus avisa seu discípulo nang iting hopi kosmas di bisa boso, maboso no por soportar ng aworek. Ma ora espírito de verdade vini, lo guia boso na verdade completo e conta boso tocante cos o tabay pasa. Pa sobra lo que ebisa nota sali di emes, ma etapapia turlo que etende. Lo eduna ni gloria pa sobra lo que e conta boso etahanya sa dimi. Turlo que tata tim kadimi. Pesei mesmi tabisa boso, ulo que Espírito Santo papia etahanye dimi.